Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se danas sa predsjednicom Republike Slovenije Natašom Pirc-Musar, koja je stigla u svoj prvi radni posjet Republici Hrvatskoj. Nakon upravo održanog sastanka, dvoje predsjednika daće vam izjave, a nakon toga odgovoriti i na nekoliko vaših pitanja. Prvi će vam izjavu dati predsjednik Republike, gospodin Milanović. Dobar dan, još jednom srdečan pozdrav od dobrodošlica nove kolegice. Došla u Hrvatskoj gospođa Nataša Pirc-Musar. Ispričavam se na blagom kašnjenju ove tiskovne konferencije. To je zbog toga što smo malo duže razgovarali. Razgovor je bio ugodan, prijateljski, sadržajan i prethodnica još nizu takvih razgovora. Neću dužiti, to je le cri de coeur svih, odnosno poklič svih verbalnih terorista, ali stvarno neću dužiti. Dakle, teme su se ticale prvenstveno naših uzajamnih odnosa, Slovenije i Hrvatske, dobrih i zatvorenih pitanja, nekih malo još uvijek prema viđenju slovenske strane, više nego hrvatske strane, otvorenih pitanja kao što je arbitraža. Mislim da bi gospođa predsjednica bila i nemarna prema svom poslu kada to ne bi spomenula. I o tome smo razgovarali i normalno da smo razgovarali. I o regiji. Razgovarali smo o regiji i o budućnosti inicijative Brdo Brijuni koja je pokrenuta još u vrijeme predsjednika Josipovića na inicijativu prije svega predsjednika Pahora koji je završio svoj drugi mandat i ostalo je visiti možda malo u zraku što će biti s tom inicijativom. Dakle, namjere u pogledu te inicijative su iste, a to je integracija i dobrobit država ovog prostora, kako god ga mi zvali, Zapadni Balkan, bivša Jugoslavija. Tu neke stvari još moramo malo kalibrirati i dovesti u malo mirnije vode da bi se ta inicijativa nastavila. Što se mene tiče, to je moguće, ali tu se jednako tako pitaju i oni koji u njoj sudjeluju. A to su osim Hrvatske i Slovenije koje su domaćini i inicijatori države regije, Srbija, Bosna i Hercegovina i tako dalje. Prema tome, vidimo ovo kao jedan vrlo lijep početak dobre suradnje i koja se može samo razvijati još u boljem smjeru nego što je išlo zadnje 2 godine, a išlo je zadnje 2 godine u jako dobrom smjeru. I mislim da su odnosi dviju zemalja, ajde, da ne bih bio previše entuzijastičan, sigurno bolje nego što su bili prije 3-4 godine. Posebno ulaskom Hrvatske u Schengen, tu još jednom zahvaljujem Sloveniji na podršci i predsjednici Slovenije što je izdvojila svoje vrijeme i bila na Bregani 1. siječnja ove godine da obilježimo i da se zajednički obilježi taj za Hrvatsku, ali i za Sloveniju važan i koristan događaj. Toliko od mene za uvod. Hvala lijepa. Sada molim predsjednicu Slovenije da vam se obrati. Izvolite. Ja, dober dan vsem skupaj, seveda tudi v mojem imenu. Tudi sama sem izjemno vesela, da sem na svoj prvi obisk seveda prišla na Hrvaško. Izjemnega pomena za mojo domovino seveda je dobro sosedstvo. Z gospodom Milanovićem sva kar precej časa posvetila temu in ne on, ne jaz nimava praktično nobenega dvoma, da so odnosi dobri. Oba se zavedava
nekaj nerešenih vprašanj, ampak mislim, da jih Slovenija in Hrvaška bosta v prihodnosti znali rešiti. Govorila sva kar nekaj časa o procesu Brdo-Brioni, morda samo malce zgodovine. Predsednik Pahor je seveda zelo navezan na ta proces, kar je razumljivo, gre za njegovo pobudo. Jaz sem se sama zavezala, da bom ta proces nadaljevala. Želim si, da Slovenija in Hrvaška kot državi na tem območju, ki sta praktično seveda dosegli največ od vseh v tej regiji, vodita dialog med ostalimi državami v tej regiji. Nenazadnje, veste, je Slovenija pokazala, kako lahko igra pomembno vlogo pri približevanju Bosne in Hercegovine in ostalih držav na Zahodnem Balkanu v evropske integracije, v Evropsko unijo. Hrvaška je tukaj podobnega, enakega stališča in Hrvaška in Slovenija sta obe veliko delali na projektu Bosne in Hercegovine, da je začela postopek priključevanja Evropski uniji. Proces Brdo-Brioni je platforma, ki bi jo želela gojiti še naprej. Moje iskreno mnenje namreč je, da dokler se državniki, politiki v tej regiji pogovarjamo med seboj, je to lahko samo dobro. To nikakor ne more biti slabo. Predsednik Milanović in sama se bova zagotovo še slišala na to temo, potem, ko bom kot predsednica Republike Slovenije obiskala ostale države v regiji, se pogovorila z kolegi z tega področja, z tega območja in sem hvaležna, predsednik Milanović, da boste še vedno delali skupaj z menoj na tem projektu, ki je skupni projekt Slovenije in Hrvaške. Kar se tiče arbitražnega dogovora, stališče Slovenije je seveda tukaj jasno. Oba sva pravnika, jaz vem, da se zavedava, kaj pomeni rek pacta sunt servanda. Sprejete dogovore je potrebno spoštovati. Sama osebno pa z te pozicije danes apeliram pravzaprav na hrvaško in slovensko vlado, da začneta s pogovori reševati to nerešeno odprto vprašanje. Tako kot to velja za države Zahodnega Balkana, naj velja seveda tudi za Slovenijo in tudi za Hrvaško, da je dialog seveda tista platforma, ki lahko reši oziroma zapre nerešene probleme. Morda samo še moja misel o procesu Brdo-Brioni. Veliko sem razmišljala o tem, kako in na kakšen način se lotiti prihodnega srečanja, ki bo prvič izven Slovenije ali Hrvaške. Kolega Stevo Pendarovski iz Makedonije je na zadnjem srečanju ponudil, da je naslednje srečanje v Severni Makedoniji. Želela bi na tem srečanju, konec leta, letos, morda odpreti teme, ki niso toliko politične in ideološke. Predsedniku Milanoviću sem povedala, kaj je moja tiha želja. Želela bi si morda več poudarka na mladih. Mladi so tisti, ki zapuščajo to regijo v ogromnih številkah, ne samo v Sloveniji in na Hrvaškem. Te številke so mnogo višje, tudi v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Kosovu, Srbiji, če želite. In poslanstvo predsednikov in sebe osebno kot predsednice vidim v tem, da se zavedamo, kaj je lahko tisto, kar še lahko storimo, da bo ljudem v teh regijah bolje. In politika mora včasih narediti kakšen korak nazaj in se posvetiti morda manj ideološkim temam in sama v mladih vidim tisto platformo, ki morda bo lahko neka drugačna, druga vsebina na tem procesu. Hvala lepa, gospod Milanović, za res topel sprejem, za prijeten pogovor. Tudi jaz se opravičujem za kratko zamudo, ampak res sva debatirala o veliko pomembnih temah, ki se tičejo predvsem dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Zato upam, da nama ne zamerite teh 10 minut zamude. Dogovorila sva se, da se bova še slišala, še pogovarjala. Na naju je, da odpirava teme državniško, evropsko in sama iskreno verjamem v, kot veste, vladavino prava
In mislim, da je vladavina prava izjemno pomembna ne samo na nacionalnem nivoju, ampak seveda tudi v mednarodnih odnosih. Če govorimo o vladavini prava doma, mora enako pravilo veljati tudi na področju mednarodnega prava in tega se sama zelo zavedam in kot kolega pravnik se tega zaveda tudi gospod Milanović. Tako da še enkrat iskrena hvala za res prijeten sprejem, hvala za rože. Kot dama sem vesela seveda tudi šopka. Hvala lepa, predsednik. Evo, zahvaljujem predsjednicima na izjavama, a sada je red na vaša pitanja. Da ćemo prednost gostima. Kolegica sa Radio televizije Slovenije, izvolite. Se pravi, Marta Razboršek, Televizija Slovenija. Mene zanima, če ste se pogovarjala tudi v Ukrajini, glede na to, da so si vaše izjave, gospod Milanović, v Kijevu razlagali na svoj način in kakšno je vaše stališče. Predvidevam, da ste se pogovarjala. Zanima pa me tudi špijunska afera v Sloveniji. Zanima me, če imate tudi na Hrvaškem mogoče kakšne podobne primere oziroma če že kaj veste o tem in pa strani predsednice, ali bo kakšna protestna nota morda romala na rusko veleposlaništvo in kdaj? S obzirom da će moj odgovor biti kraći i da se odnosi samo na jedan dio vašeg pitanja, odgovorit ću vam, nismo razgovarali o Ukrajini, što ne znači da nećemo. Ja možda osobno nisam najbolji primjer ili maneken pristupa da bi se trebalo baviti samo vlastitim stvarima kada su u pitanju odnosi susjednih država koji su dobri. Normalno da komentiraš i stvari izvan tog svijeta. Međutim, nismo o tome razgovarali. Postoji jedna poslovica antička, kaže na hrvatskom postolaru ne dalje od cipela, odnosno skutor ne ultra krepidam. Kada je jedan antički slikar koji je portretirao Aleksandra Makedonskog pustio pred sliku postolara koji mu je objašnjavao da nije najbolje naslikao kopču. I ovaj prihvatio taj prigovor. Međutim, onda je postolar krenuo govoriti o kosi, o prstima i ovaj mu je rekao skutor ne ultra krepidam. Drži se cipela. Tako se i ja, kada su u pitanju bilateralni odnosi i ovakvi formati, držim toga postolaru ne dalje od cipela, a kada nisu, izujem se pa hodam na svoj način. Špijunska afera. Šta je to? Nismo o tome razgovarali. Što ne znači da ne bih komentirao da znam nešto više o tome. Izvolite. Ja, kar se Slovenije tiče, seveda z gospodom Milanovićem sva se res večino časa pogovarjala o procesu Brdo-Brioni, to moram povedati, na Ukrajino nisva prišla, ampak stališče Slovenije je seveda tukaj jasno, kar je tudi moje osebno stališče. Gre za to, da se ve, kdo je agresor. Spet bom spregovorila iz svoje pravne duše, svoje pravne filozofije. V mednarodnem pravu se ve, ko nekdo krši ustanovno listino Organizacije združenih narodov, jaz sama osebno in tudi Evropska unija ve, na katero pravno stran se je treba v takem primeru postaviti. Kar se tiče špijonske afere, pa lahko rečem zgolj to, da sem vesela, da varnostno-obveščevalne službe Slovenije in ostale, ki so pripomogle seveda k odkritju dveh ruskih vohunov v Sloveniji, sem res vesela, da delajo dobro, da izmenjava podatkov poteka. Morate me pa seveda razumeti, da je to zdaj proces, ki bo del sodnega procesa in kazenskega postopka in je vse to seveda v rokah sodišč in samega teka kazenskega postopka. Ja ne znam, jesam ja nešto propustio oko ove špijunske afere, jeste na nešto konkretno ciljali, da ne ispadne da izbjegavam odgovor? Ispričavam se, molim vas samo uzmite mikro. Ok, dakle, gledajte, moramo znati, prije raspada blokovskog sustava, veleposlanstvo Njemačke demokratske republike u Jugoslaviji je imalo 220 ljudi na službi. Država od 17 milijuna ljudi. 220. I to nitko nije bio domaći, dakle svi su došli iz DDR-a. To su sve bili špijoni. I konobari, i čistačice.
Ruska ambasada je uvijek bila u Zagrebu puna rezidenata. Ja sam bio predsjednik vlade, sad sam predsjednik Republike. Dakle, u oba slučaja sam imao određene ingerencije nad hrvatskim sigurnosno-obavještajnim sustavom. To je stvarnost. To je u Hrvatskoj, kao i svim drugim državama, reducirano na osnova. Dakle, njihov stav u Zagrebu je mali i ljudi se bave obavještajnim radom. Mi to pratimo i to vam je to. To je to. Nastavit ćemo pratiti. Pratim to već 15 godina. Kolegica, Slovenska tiskovna agencija. Tina Bernik, STA. Pomenuli ste arbitražu, pitanje za oba dva, jer mislite da će ova arbitraža biti glavno nerazriješeno pitanje i sljedećih 5 godina ili imate neke ideje sami kako bi to riješili? I kad ste već pomenuli Brdo Brioni, ako sam dobro shvatila, onda će biti sljedeći susret u Sjevernoj Makedoniji i kada bi to onda bilo? Mogu. Vprašali ste, kdaj bo Brdo Brioni? Mislim, da je oktober ali november. Zdaj točno datum, ne vem, če je že določen, ampak oktober ali november letošnjega leta. Zdaj, kar se tiče same arbitraže, stališče sem povedala že v svojih uvodnih izvajanjih. Bi si pa vseeno želela, da državi sedeta skupaj, da se začneta pogovarjati. Eno od nerešenih vprašanj je seveda tudi nasledstvo. Ampak obe temi sta temi, ki ju ne moreva rešiti oba predsednika, lahko spodbujava obe vladi, da se začneta ponovno o teh temah pogovarjati. Nenazadnje arbitražni dogovor, kar se nas tiče, velja že od leta 2018, torej bo letos 5 let, ker se ni zgodilo praktično nič. Morda pa še ena misel z moje strani. Želela bi si, da ta dialog res peljeta vladi Slovenije in Hrvaške, da se to ne odvija preko ribičev na morju in velja seveda to za obe strani. Saj pred dnevi smo v hrvaških medijih lahko prebrali spet neke spore z ribiči. Zdi se mi, da to ni primeren poligon, ni primerna platforma, da bi težave reševali na plečih tretjih. Pogovor in še enkrat pogovor. Mi je žal, da ga zdaj le nekaj časa ni bilo, ampak mislim, da tukaj pa lahko malce pripomoreva in spodbudiva vsak svojo vlado, da sedejo za skupno mizo in se začnejo ponovno pogovarjati. Što se tiče procesa Brdo Briuni, to ovisi o raspoloženju i volji i drugih da u njemu sudjeluju, Srbije, predsjednika Vučića. Htio bi čuti njegovo stajalište o tome, pa onda ostavljamo otvorena vrata. Bosna i Hercegovina dobila status kandidata u međuvremenu. Za taj status su glasali svi u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine još proljetos, pa i zastupnici iz Republike Srpske, tako da mi je katkad teško shvatiti, često mi je teško shvatiti šta misli Milorad Dodik. Dosta razgovaramo i dosta se razumijemo, u nekim stvarima se ne razumijemo, pa mi nije jasno što znači kada jedan dan govori na jedan način, a drugi dan svi zastupnici iz Republike Srpske dignu ruku za europski proces Bosne i Hercegovine. Ne Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine. To je u stvari dobar znak. To je sad novoizabranih članova, dvoje, ne troje. Dvoje novoizabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Oni kao što znate nastupaju u koncertu. Taj koncert nije uvijek baš najbolje uštiman, kad je raskliman i s njima treba vidjeti šta i kako razmišljaju. Mislim da je ideja da sljedeći sastanak bude u Sjevernoj Makedoniji dobra. Ne vjerujem da bi se, bude li to moguće, to ostavljamo otvorenim, taj sastav mogao okupiti negdje u Hrvatskoj. Mislim da se neki od tih ljudi ne bi optimalno osjećali u Hrvatskoj, zato ja odmah u startu radim nekakav kreativni kompromis. Može Sjeverna Makedonija, dapače, a moramo vidjeti. Mislim da je to posao koji bi možda bolje od mene mogla obaviti gospođa predsjednica u sljedećim mjesecima, da ode i napravi jedno sondiranje terena i vidi kako ljudi razmišljaju, da to bude pripremljen sastanak i da ne završi svađom reštimanih instrumenata kao zadnja 2 puta, kad nismo imali niti zajedničko priopćenje, niti deklaraciju,
nego da probamo održati taj dojam. Dojam je bitan. A teme mogu biti i ovo o čemu je gospođa predsjednica govorila. Vrlo lako. To je jedan kreativan i dobronamjeran pristup stvari i uvijek treba početi od toga i takvim razmišljanjem. Što je bila druga tema? Što je bilo drugo pitanje? Arbitražno. Mislim da je tu gospođa predsjednica rekla manje više sve. Mislim, naši stavovi nisu isti, ali nisu ni baš konfliktni, pa razgovarat ćemo, to je bitno. Ne? Pitanja imaju i hrvatski mediji, kolegica s RTL-a, je li tako? RTL, za vas predsjedniče. Velika većina političara u Hrvatskoj, pogotovo ovih što su vas do sada podržavali, mislim na lijevu oporbu, ogradila se od vaše izjave o otetom Kosovu. S druge strane, tabloidi, mediji u Srbiji vas slave i hvale. Aleksandar Vučić je rekao da će dobro proučiti što ste rekli. Je li vam se on možda javio i kako uopće komentirate? Jeste li očekivali takvu reakciju medija? I također može to pitanje i za slovensku predsjednicu. Kako vi gledate na tu situaciju? Sa Vučićem se nisam čuo od telefonski. Ne? Vidjeli se jesmo, a zadnji put sam telefonski razgovarao kad je bila ona migrantska kriza u jesen 2015. godine. Dakle, nisam. Ali dobro je da je shvatio da mora prvo proučiti moju izjavu. To je jako dobro. Jer očito nije reagirao na prvu. Ima moja poruka ekipi u Srbiji koje ne želim pakostiti, nikada to nismo radili. Niti ću govoriti kao pokojni predsjednik Tuđman kad god su ga pitali o Kosovu, on bi uvijek rekao to je unutarnja stvar Srbije. Usprkos svemu, Tuđman je to govorio. To je odavno prestala biti unutarnja stvar Srbije i međunarodna stvar je postala prije puno godina. Bila je jedna genijalna serija čiji koautor je Larry David, on je suautor Seinfelda, a serija se zove i njezin naziv savršeno odgovara onom što želim poručiti tabloidima i medijima u Srbiji, Curb Your Enthusiasm, odnosno u sjajnom hrvatskom prijevodu bez oduševljenja, molim. Dakle, bez oduševljenja. Neka se ugledaju na Vučića i neka točno vide što sam rekao. A mogao sam to reći drugčije, samo ovisi o tome u kojoj poziciji je objekt u rečenici u odnosu na predikat. Mogao sam reći Srbija je ostala bez Kosova ili Kosovo je Srbiji oduzeto. Dođe vam na isto. Jer Srbija dobrovoljno ustupila Kosovo koji je bio sastavni dio Srbije, s tim se slažemo, kao pravnici. Ja inače jesam pravnik, ali sam prije svega političar i izabrani predsjednik jedne demokratske države. Mogao sam jednako tako biti slikar, postolar ili ekonomist. Ali sam predsjednik. I želim da Srbija vidi svoju zapadnu perspektivu. Mislim da svoju privrženost i simpatije prema kosovskim Albancima ovdje ne da ne moram, nego i ne pada na pamet da ih dokazujem, posebno ne isprepadanim političarima kojima su oči i zjenice ovakve, kolubenice. Kad god trebaju komentirati nešto što je neugodno. Da, Srbija je ostala bez Kosova. Nije ga dala dobrovoljno, izgubila ga je u ratu. Ono je u međuvremenu priznato, Hrvatska ga je priznala među prvima. Ja okolo, kad god mogu, koristim priliku da ljude uvjerim da priznaju Kosovo ako to nisu učinili, i evropske državnike i latinoameričke državnike, za sad nisam uspio. Prema tome nisam primijetio uznemirenost, možda određenu nedoumicu kod nekih ljudi na Kosovu, mislim da je njima sve jasno. A Srbija, i zato sam i govorio o tome, da bi Srbija došla na zapad, gdje je po mom mišljenju dobro došla, neke stvari se moraju promijeniti. Ovo ne govorim s pozicije sile jer je nemam, niti ultimatuma jer se takvim stvarima ne služim, nego činjenice da je situacija u Ukrajini trenutak ili početak kraja jedne prividne srpsko-ruske, naglaskom na srbijansko-ruske romanse, u kojoj će Srbija shvatiti da je prevarena ljubavnica ili ljubavnik. Jer naime Srbiji i Kosovo Rusiji smetaju. To je realnost. Ja sam pravnik, ali sam realist. Realnost je da Rusija nešto pokušava sa Ukrajinom i da joj primjer Kosova strši kao šiljak pred okom. Morat će kad tad ili priznati Kosovo, Srbija, ili se praviti, Rusija, ne Srbija, ili se praviti da ga priznaje da bi legalizirala ono što radi u Ukrajini. To je realnost. I gdje je tu Srbija, mala balkanska država? Nigdje. Oni moraju shvatiti dakle, da oni Rusiji smetaju i da tu nema nikakve ljubavi, nego isključivo odnos interesa u kojem su poslužili Rusiji u jednom periodu da provede neke svoje naume.
koji su, kao što smo rekli, protivni međunarodnom pravu. I to je sva bit poruke. Da bi se to ostvarilo, Srbija će morati na neki način priznati Kosovo. To im se sad neće dopasti. Kosovske vlasti, moji prijatelji Kurti i gospođa Osmani, Vjosa, će za početak morat dati nekakav status zajednici srpskih općina na sjeveru Kosova. To su potpisali i na to su pristali. Vidimo šta se događa kad se ugovore manipulira ili kad se praviš da ne postoje. To su također obaveze. Ali ispunjavanje obaveza ih vodi dalje. Vode ih tamo gdje mi smatramo da pripadaju, a to je zapad. Ne kolektivni zapad, takva stvar ne postoji. To je nekakav mudrijaš sad smislio. Postoje države, nacije, postoji Europska unija koja se u ovoj cijeloj priči bori za vlastiti utjecaj i identitet, dosta neuspješno. Jer i dalje su svi programi za Kosovo američki, ne briselski. I radi se trenutno po projektu američke administracije s kojom sam se porječkao i porječkat ću se na svoj način više puta. Ali ovdje podržavam. Dakle, američki plan za Kosovo je dobar. Razuman je. Volio bih da to radi Brisel, ali očito nije u stanju. Prema tome, to je moja poruka. Bez oduševljenja, molim. Hvala. Kar se Slovenije tiče, je naša pozicija jasna in jo tudi vedno jasno izražamo. Slovenija je bila ena prvih, ki je priznala Kosovo in to celo v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije leta 2008. Osebno verjamem v to, da je edina rešitev pravzaprav za regijo pot teh držav v Evropsko unijo. Evropska unija ima vrednote, ki lahko pomagajo tudi tem državam pri razvoju, zadržanju mladih v teh regiji. Morda vam lahko povem samo eno anekdoto iz ozadja. Pred kratkim sem se srečala s predsednikom srbskega parlamenta, sva imela izjemno lep pogovor v Sloveniji, v predsedniški palači. In so se pogovarjali seveda tudi o kulturi dialoga. To je nekaj, kar je meni zelo blizu pri srcu. In me je vprašal sledeče, kako in na kakšen način lahko srbski narod prepričamo, da vse, kar Kosovo počne, ni v skladu z mentaliteto srbskega naroda in da srbski narod najbolje zameri to, da potem Kosovo za nagrado dobi povabilo v Evropsko unijo in v NATO. Jaz sem ga zelo pozorno poslušala, ampak potem sem mu rekla, spoštovani kolega, to, da je Kosovo povabljen v Evropsko unijo, morda ni nagrada, ampak rešitev. In iskreno v to verjamem. In na koncu se je predsednik srbskega parlamenta v tem delu tudi strinjal z menoj. Skratka, prihodnost teh držav na Zahodnem Balkanu je Evropa. In evropski proces ni mrtev. To me še najbolj veseli. Dokazala je to in Hrvaška in Slovenija s tem, ko smo res prepričevali države članice Evropske unije, da je tudi mesto Bosne in Hercegovine v evropski integraciji, torej znotraj Evropske unije. Imamo još vremena za jedno pitanje. Kolegica sa N1, izvolite. Iva Puljičega, N1. Gospodine Milanoviću, pitanje za vas tiče se domaće politike, odnosno domaćih afera. Kako komentirate već 2-3 dana u javnosti izlaze poruke koje se tiču dijela ministara premijera Plenkovića i kruga njegovih ljudi koje su slali bivšem direktoru šuma, očito urgirali za neka zapošljavanja, iako oni tvrde da su se samo raspitivali. Kako gledate na to? Je li to zabrinjavajuća afera ili nešto, ili ne tema, kako kaže premijer? Šta je premijer rekao? Da to nije tema. Ne tema. Da. Krasan neologizam. To je tema i to je u stvari najvažnija tema za Hrvatsku, nije za Sloveniju. Užasno ozbiljna tema, to mora imati svoj pravosudni epilog jer to su dokazi. Dakle, to nisu nikakvi kompoziti, nikakve imaginarne kreacije, to se dogodilo. Na takvim dokazima su, recimo, bivši zagrebački gradonačelnik išao u istražni zatvor mjesecima. To su protupravne radnje. Očito tužiteljstvo, odnosno Europski ured u ovom slučaju priprema teren pa to pušta u javnost. Mislim, moram to reći, to je potpuno jasno. Dakle, to obrani nije u interesu. Ako uopće imate dokaze, to su dokazi, to su materijalni dokazi na sudu. Znamo kakva je sudska i praksa pravosudnog progona bila u Hrvatskoj zadnjih 15 godina i na to moramo dobiti odgovor. Ja sam rekao da mi je nezamislivo
da u mojoj vladi, koja je 4 godine sa jasnim i velikim mandatom upravljala Hrvatskom, 2 ministra na takav način razgovaraju. Nije bilo ni jedne takve, niti usporedive korupcijske afere, ali ovo meni ukazuje naprosto na jednu otmicu države. Dakle, netko je oteo državu i smatra da je svako javno poduzeće njegovo leno na koje može raspoređivati svoje kmetove. To tako funkcionira to tako funkcionira oduvijek u Hrvatskoj. Nadao sam se i vjerovao da smo napredovali, nismo. Mi smo unazađeni kao pravna kultura u Hrvatskoj. Ljudi smatraju da im to pripada. Da mogu svog nećaka, stričevića, šuru zaposliti u Hrvatskim šumama ili u kanalizaciji jer su na vlasti. Dakle, nažalost, to je najvažnija tema u Hrvatskoj u ovom trenutku i ona mora imati svoj javni i pravosudni epilog. Ti ljudi su to radili u realnom vremenu, to je izuzeto kao dokaz, taj dokaz će sud prihvatiti. Ako ga ne prihvati, ne prihvati ga. To će izazvati bijes javnosti jer svi znamo da je to istina. Ovdje se radi o tome da nitko ne upire prstom u premijera kao osobu koja je to radila, ali idemo vidjeti je li bio pokrovitelj ili je li to tolerirao sustavno. Uvijek ista priča u ovoj zemlji. Ništa se promijenilo nije. I to me kao hrvatskog građanina obezdušuje. Evo, uzima mi dušu. Mislio sam da se to događa manje, događa se više nego prije 20 godina. Hvala vam, to je bilo to. Zahvaljujem vama na interesu i dolasku i ovime završavamo konferencijo. Naravno. Hvala. Jaz bi se na tem mestu še enkrat rada zahvalila Republiki Hrvaški za vso pomoč, ki jo je nudila Sloveniji pri gašenju požara na Krasu. To je bila kar huda izkušnja za nas, brez hrvaških pilotov in hrvaških kanaderov verjetno požara ne bi tako hitro pogasili. Gospod predsednik, res v imenu slovenskih gasilcev, Slovencev, Slovenk, prebivalk in prebivalcev Slovenije iskrena hvala. In misel za konec, tudi to je Evropska unija. To je sistem solidarnosti, ki velja na teh področjih in ko se potrebujemo, si priskočimo na pomoč, tako da res iz srca Republika Hrvaška. Hvala lepa. Hvala i u budući će biti tako jer mi pomažemo na taj način ne samo prijateljima, nego i onima koji se baš ne ponašaju uvijek kao prijatelji. To su neke druge države, a savjet ili molba je, s obzirom da ste razvijena država, to je sad jako teško. Probajte naručiti 1 ili 2 primjerka, treba će vam. Hrvatska ih ima u stvari mnogo s obzirom na svoj broj stanovnika jer je treba. A ponovno su se počeli proizvoditi i mi bez njih ne bismo mogli živjeti. Tako da pomažemo i Turskoj i Grčkoj. Turska je ispostavilo se, ima manje Kanadera nego Hrvatska, a treba je 3 puta više. Ne? Dakle, neću dijeliti savjete, ali neka vrsta teme za razmišljanje je da stanete u red i da treba će nam toga u buduće. Jer je i klima takva. Hvala. Hvala lepa. Hvala i dođenja.